Kajing jab ia ka Kliman Food dan riu lewekol kalau kajing sa jingken mau ki laingut ke rangal akai bapau ka PSG Neymar Lionel Messi bat Kylian Mbappe la penong barok laingut ki yo ia ka hat-trick waladau Lionel Messi uklam yo ban tep tangawai ka kol ha ka ne jing le kai Henry lapen mi bat ya lai tli ki assist kum machapen kan mau how benai bala depro Lionel Messi la dep yo ya lai tli ki assist ha ka wai ka jing le kai Hagan ni jing leka idai hagasen ke banangkong ba Neymar utep hat-trick rengkat ba Kylian Mbappe hagajo ka jing leka kumban chupen kan mau dang haus nem arajar khat khanda ukawani bat Kylian Mbappe kliyo ban tep hat-trick hagajo ka jing leka bat kan idai hagasen ke banangkong pat ya Neymar Hagan ni jing leka Neymar lo tep gol hakamnit ke ban riu nya phuai bat prapulai kat ba Kylian Mbappe hakamnit ke ba khat khanda neu phusau bat prapel leng ba kan ni jing job ka PSG ke latam khat san point ya ka rinet bat Marseille ke bat hakradan ke ar bat balai Kublai fi barok ki perlok berjor ki bajus nontonan ban sengat ki video hagan ni channel Haba pai pat jing le kai ha ke English Premier League ka Tottenham kala job ya ka Aston Villa the South not goal ban kiu ha kradan gum sau ha ka me ya khen point da san nyau point na ki live way the league ki jing le kai Haba pai chun ni ki jing le kai ka Tottenham kala yo ya ka hat-trick lang bau Son Heung-min ha net ka balai nre pun riu ban nyau way kat ba Chico la thep dau di jan ha ka net ka ba san pheu ka bi yang ka Tottenham ban yo khori ki live point ba pura na ka ni ki jing kon Hakajing shisha ya kerdan ke besau ladon jingkermen ban yo da ke Arsenal ban Man United Henry kini ki arteli ki klub kelele kais new hakini nai katba ka Arsenal kelamat sendon ya lai teli ki namrem ki sandeli ki jingkun kum joro ka Man United da ka bajok tangkawai ki sandeli ki jingkun da ka basharem arteli ban iya kai arteli la ban yo da ka Tottenham ya kerdan ke besau da ka batam lai poin ya ka Arsenal bat riu point ya ka Man United kum juro ka Man United kala syarem tang di welanat gol hakmat ka Everton ka tim la benang ko bat na kerdan ko batrai do jong ka me ya kain point Haba pai ko wai pat ke jingle kai ka Chelsea ro kala job ya ka Southampton hadu riu lanot gol igin ki gol la tep da Marcos Alonso hak minit ka pra Masan mau Arkol, Timo Arkol, kai hawas Shikol, kalabiang ya ke Chelsea, banyai bat hakradam ko belai, hakame ya kain point. Kajing ila kai ka be itanat shibin menmet hak English Premier League, ka Man City kan yakun ksya ya ka Liverpool hak por khandai beje. Kuman shupin kan mau ka Liverpool kala job dak besai ya ka Carabao Cup. Hak jing ila kai final persya ya ka Man City dang habanai baladem. Ya kini jing le kai pila ban pej leng ba Star Sport Network di Disney Hotstar kum joro leng ba football roka ada dana pi ki perlak empat nang kum no ban pendan kam ya football roka ngan sebut kan link ba pin download ban pej di video ba anjing ka ya pi di tang kini ngin ya kendo pat haku wai ke video kublai shibona